Poslednjih nekoliko dana našoj televiziji javio se veliki broj gledalaca sa istim pitanjima. To je putem kog broja telefona mogu da prijave građane koji ne poštuju samoizolaciju. Televizija Kikinda pokušala je da dođe do odgovora na to pitanje u Severnobanatskom upravnom okrugu, razgovarajući sa načelnikom Milivojem Linjačkim. Ono što smo svakako saznali jeste da se na dnevnom nivou izda više od 100-150 čak rešenja o samoizolaciji, tako da je u ovom trenutku ogroman broj naših sugrađana u ovom režimu. Samoizolacija traje 14 dana i postoje kazne za nepoštovanje samoizolacije. Jednostavno je. Ako uočite da neko ne poštuje propisane mere samoizolacije, pozovete 192. Broj policijske uprave Kikinda koja zajedno sa sanitarnom inspekcijom kontroliše rešenja o samoizolaciji. Kad se uoči da osoba nije na kućnoj adresi, policijska uprava iz Kikinde kontaktira tužilaštvo, oni podnose krivičnu prijavu i to ide u proces suda i svega ostalog suđenja. Svakako da bilo ko od građana ko uoči, a da zna da je osoba u samoizolaciji, a ne nalazi se u svom objektu negde na javnoj površini, da li je to ulica, da li je to park, igralište, kako god, isključivo prijavljuje to na broj telefona policijske uprave Kikinde. Iako se poštovanje samoizolacije proverava uglavnom putem fiksnog telefona, u krajnjoj liniji putem poziva na mobilni telefon, nije isključeno da policiju zateknete na svojim vratima. Nikad ne znamo da li se pozivaju iz policijske uprave iz zgrade ili se nalazi ispred kuće i može da se vrši kontrola tog poziva svakako i odlaskom na teren. Broj onih koji ne poštuju obavezna rešenja o samoizolaciji nije velik, ali je dovoljan da dođe do širenja zaraze, a propisanim merama upravo se to želelo izbeći. Svakako da bi iskoristio priliku da apelujem na sve ljude koji su u samoizolaciji, da li su, pogotovo ove pozitivne, a i ovi koji su kontakti, da u periodu kad je napisano rešenje za izolaciju i kada oni moraju boraviti u kući, da ne izlaze, da ne dolaze u situaciju, jer nikad ne znaju kad su zarazni, kad mogu da tu zaraznu bolest prenesu na drugu osobu, da probamo na taj način da se poštuju mere, da ne dolazi do velikog broja zaražavanja i da zdravstveni sistem nema taj neki dodatni pritisak, jer i ovako su u teškom stanju i u teškoj situaciji i lekari koji, medicinsko osoblje koje se bavi u tom sistemu je svakako preopterećeno i ljudi stvarno se trude da koliko toliko lečenjem sistem spuste na neki niži nivo i da se stabilizuje situacija. Nepoštovanje epidemioloških mera, kršenje samoizolacije, okupljanje većeg broja građana od dozvoljenog u privatnim ili poslovnim objektima, građani mogu prijaviti i putem broja telefona Ministarstva zdravlja 064 88 11 405, ali isključivo putem Viber aplikacije.